Henang patas suyang kali telugu。太鲁阁主语有声圣经。今天要读的经文是马太福音第5章第1节到第2节，山上宝训；第3节到第12节，论福。Sepegunta patas ini patas matai 35 sepegan, pah tekinga kenai, bita tegetaha kenai. Tenegesa Yesu degiak. 35 sepegan, pah tegetelu kenai, bita tegemakan taha kenai. Lemengau koli kekebelayak. Tenegesa Yesu degiak. Yasa mita habalo besejak ka Yesu ni Musa degiak. Telung do miyahyan ka tenegesana. Kia ni pelajing temegesa dahyan. Lemengau koli kekebelayak. Mkila nanak sahur na kalinut ka sejak belayak. Yasa endahya ka kiluan balau. Koli kenakeh, sekenakeh na kuhun ka sejak belayak. Yasa pesebayahun utuh balau ka tahya. Megaseesu lengelungan sejak belayak. Yasa empenedahya ka dahagan sedahaw utuh balau dahyaan. Semakuhun balay, kamapah dengelungan utuh balau ka sejak belayak. Yasa petengiyun utuh balau ka dahya. Kemaalu ka sejak belayak. Yasa kelun utuh balau ka dahya. Ini kelocek sahur na ka sejak belayak. Yasa dahya makita Tuhan balau. Biya pesebalay sejikun belayak. Yasa dahya laki utuh balau kesun. Malu ka seuda na petelakil ka sejak belayak. Yasa endahya ka keluan balau. Aso yaku ka sesengahan sejak munan. Aji uli temelakin munan. Pakalabeling lumengau anamanu nakeh kali munan. Sida belayak namu. Pakalas ni kakalas. Yasa palu ka seniuk ngalun namu telangan balau. Penlaalay munan ka dan pewala kali wada tahasun haya temelakin uli.